Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May to aya inangkas iko pembetian igir aptengkas sutaw. Ini saan si Syekh Salih Al-Fawzan hafizahullah, agu si Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, na ubaadan adua amatatendu si iko kaptengkas utaw na palesiran sumimbag sa da adua amatatendu ami alus hadith Rasulullah sallallahu ubang kambeti as iku kaptengkas kada uga idna ayam yang aaloy nagyang kutwa kapumangning kas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Upama atigay Syekh Ibn Uthaymin kapumangni ka sa Allahumma laka sumtu, ya Allah namya mo sa kwa pararka wa ala rizkika aftartu fagfirli, na mitengas ako sa iku rizki nga na relay ako nga na da muskila ro, da problema ro. Okay, kapakayo to kapamangni. Ikadua, apagin nga tanong saya na adna mi aloy hadith wa Abu Daud amapi hadith mariribat panso sa bagir tano si iku kapag-usaran yan nun apya sa akan na babaguan niya kaya to kawan mariribat beso kapag-usaran taon inubis malop ka question na pamikiran na sa iyong ito papagalwin akan iyong ito sa hadith panggirutan wa dhahaba dhama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nagyan kaya hadith na aya kariribat kapag-usaran no sa bagi akada kalaniman to amya simata nagukatawan ta na saya niyan pembeti aku dan yang penkapakatengkas before petengkas before buka naron yan pembeti na mariribet tano kau pa makapagi mo lang itano nagyang kaya hadith o Rasulullah sallam sa iko maananian na sebut na ka aya besa ka pembeti saya na sa iko orian o kapakaptengkas ka anto na yung nagyang uta hadith Rasulullah dhahaba dhama miyada agyang kuto akawaw wabtallatil uruq miyarams agyang kuto mga bakrang wa thabata al ajr nagu miyatunay nagumiatan to aging utwa balas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftar ginani mi alus hadith ayabdan nabi sallallahu alaihi wasallam na igira amya katengkas sama nato na miya kapasad tengkas miya kabugan kenapa igira aptengkas before di igira amya katengkas after igira amya katengkas na berarti anya naging utwa dhahaba dhama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Inunta na si Syekh Ibn Uthaymin na tindu iyang panagyan kana natigin na hadith apmati ano Rasulullah sallallahu na saya nan sa iku masa pure na kakayaw sumasa betad kana batigin sa masa taniman to so masa taniman to na igira amya yang isampay tan ko maghrib na di benar ubak yamar an subakarang tamani man to na adim pana apkagdam ta ayog sagyang kay abakarang tano di benar ubak yamar is mga bakarang na amay atigi Ibn Uthaymin ka isabot ka na sagyang uta masa nagkapakayamya ka pamukag ka kakana ba benar ubak yamar is bakarang nga sagyang masa tano kana ba inunta na siya buanan ko masa atanto din amya kayaw-yaw ap kamaraan sa mga bakarang mga tao. Enus katano mga bangsa ko na may ito aya imo lang agkapakaya madagala dir tanuron man tao na aya mapapakay na yung utak ipamangning tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala pamangning tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa yung utak aptingas tanong sa apyaan tunaadin ipangning ako Allah subhanahu wa ta'ala na mapapakay na aya pinakataralbi na sagyang kuto akaptengkas ka akapurutang ka sang kuto ka na batian ka so bismillah.